monkey go swinging? Swinging. Monkey don't want you cookie. Look at that, you're swinging again. Dags. Første take af Copenhagen Chronicles. Nu på vej til Malmø for at starte vores træning i wrestling. Og det har været 6 måneder undervejs. Og sådan generelt København er jo fyldt med rigtig mange monkeys, som der render rundt og bjeffer op omkring ting, vi ikke ved en skid om. Sådan er det jo. Janteloven lever rigtig flot og godt i Danmark. Men heldigvis har jeg jo fundet en ligemand i Bulldog, som der er pisselig glad med janteloven og pisselig glad med hvad folk siger og pisselig glad med generelt negativ feedback fra folk. Vi gør det, som vi gør, og skider på, hvad de vil. Vi vil bare gerne lige sige tak til Kim Tønning og til Paul Rost og til de folk, som der står bag det, for at give os mulighed. Og vi vil også gerne sige tak til dem, som der står bag SWS Wrestling, for at give os mulighed for at komme over og vise, hvad vi kan. Og give nogen på lampen. Give nogle folk nogle jobs. Tak skal I have. Vi vender tilbage, når vi har mere at sige. Count on them. Some of your friends you gotta watch. That's the sad part. While you be looking for haters, some of them be closer than you fucking think. They be right there with you. Some of them is clapping right now. Look at them, look at them. No, they be hating quiet. They don't hate loud, they hate quiet. Like every time you say you're gonna do something good with your life, they gotta make a little noise. A little sound effect. They just, man, I'm gonna get my shit together. Don't hate, you just gotta take it, you gotta take it. They not mad at us. We think they hate us, they don't hate us. They hate good shit. They used to want good shit, hope for good shit. Then good shit didn't happen to them, and now these motherfuckers hate good shit. They don't hate us. They mad now because they got a raggedy car. They looking at the nigga in the Escalade like he made a fucked up decision. They just... What the fuck he got 6 TVs for in there? It ain't even 6 motherfuckers in there. Don't you worry about it, raggedy bitch. Figure out how to get that duct tape off your tail light. Mind your goddamn bitch. Nå, så har vi færdiggjort vores første træningsdag. Og det var pissehammerende hårdt. Nu prøvede det på egen krop, og det må jeg indrømme, det var fandme fedt. Så til de monkeys, som der sidder rundt omkring i København og tror, at wrestling det er fake, og det bare er nemt, og det er bare noget, man gør og sådan noget. Men altså, luk røv, tudefisser og rid en tur på tudegrisen. Det er slet ikke tilfældet her. Starbuck, som han hed, han gav os tør på. Der var ingen kære mor over, at det var første gang, vi havde prøvet det. Det var bare, kom så, nu giver vi den gas. I 5-6 timer. Ingen pause, ikke noget. Og spændt. Så en god dag. Rigtig god dag. Og vi er glade. Vi er rigtig glade.
trætte. Men jeg tror bare, Hangman, han vil sige, snakkes, champs. Husk, viljen viser vejen. Bye.